ቦታ እንሸኛቸዋለን። አላሁ አክበር። ከመቀመጫችን ሁላችንም እንነሳ። እነዚህ ትልልቅ ቁርአን የሐፈዙ ልጆቻችን ሙሽራዎቻችን ናቸው። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን በዚህ ቀን አላህ አደረሳችሁ አደረሰን እያል ኢንሻአላህ የቀሩት ቁርአን የሚሰሩበትና ለሀገር ጠቃሚ የሚሆኑበት እንዲሆን ሁላችንም ዱዓ እናደርግላቸዋለን። አላሁ አክበር። በመግባት ላይ ናቸው። ተክቢራ ያስፈልጋል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በጣም ታምራላችሁ። ማሻአላህ። አላሁ አክበር። ተክቢራ እስከሚጨርሱ ድረስ ተክቢራ እንበል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እሺ እንቀመጥ። እናመሰግናለን። ያው ትላልቆቹን ያስነሳናችሁ ቁርአን ነው ብለን ነው። አሁን በሉን ፕሮግራማችን ለመጀመር ቢያንስ 5 ደቂቃ እንታገሳለን። ምክንያቱም የተመደበው የተሰጠው ፕሮግራም ሰዓት አልፏል። አስተባባሪ ኮሚቴዎች 5 ደቂቃ እንስጣት ነው ወይስ እንጀምር? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات
والأرض إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر የተቀራው ቁርአን በሙናሲቡ ቁርአን እያስመረቅን ያለነው እነዛ ቁርአንን የሚቀሩ ሰዎች አሁን እንደሰማነው አላሁ ጀለ ወዐላ ከዛም ሶላታቸውን አቁመው ሶደቃንን የሚሰጡ ሰዎች ትርፍ የሌለበትን ንግድ ይፈልጋሉ ብሎ አላሁ ጀለ ወዐላ የተናገረውን የቁርአን አያ ነው የሰማነው። ከዛም ለፍ ሲል ይህ ቁርአን አላሁ ጀለ ወዐላ ለመረጣቸው ሰዎች ብቻ እንደሚሰጥ አሁን የሰማነው ቁርአን ነግረውናል ማለት ነው አላሁ ጀለ ወዐላ። ስለዚህ አላህ ከመረጣቸው ሰዎች ለመሆን ቁርአንን የቁርአን ሰው መሆን ይኖርብናል። ቁርአንን ማሐፈዝ ይኖርብናል ማለት ነው። አላህ